Чувашинре православительне эненеген чамрыксен слёчы пірремш худыртре. Цель булава сындырварри епископе Игнатий Ергелене. Онда перенбулдарулы хушкіне дешітсе келчі. Православий чамрыгызен уявы сындырварринчи чи илемле вырында патша дövежинче иртре. Тіл булыва худшынаганзем сордай кинчи лабамра хюжезем гарза лагерь ергелене. Унда візем вижі гун бурынна. Пірле ирхи кашхи келезем иртерне, кывайду менже тен бірги галашна. Пужывы хытра хула дырых экскурсибе жүрене. Тірлі вереню лапты генчи еш пужа худшынна. Хожабризем вара армепе упушкизем, шемьезембе, ачизембе пірлегрізе жетне. Пиришин паллаханде ку слет пете паха. Меншізесін шак слетра, шамрыксен шинчен галажашы, шамрыксен паян хегун, міле булмалы шинчен галажашы. Савынышлы тіл болу культура жүрденже ұжылжы. Игнатий атте шамрыксене Шубашкарба Чавашин митрополитен ширывебе балаштаржы. Пірле бұлнавы хыда чуншын узылы иртермезунжы. Паянхи шымыл бұрнышра шагы уйрымақ пызык пілдерешлі. Халі шамрыксене чила ястарымы жилердет. Шавынбада шиденегені рыва узалы шрен бұрса осхағыл бұянлық не упрама веренде Сибирги калашу бұжы. Шагы шре пір жухышлы жінзем пызык шиденю дума бұлдарашы. Тура иненеген шамрага шак сендербари шарешинче быштарса, ебі халыға пирен чиргу шамрыкланны нектардашын. Тура иненеген шамрак сенімбе манын палашас келет пурымбеде, кайран палашса пір чымыра быштарынса, үлімрен пірле ішлес келет. Пірреміш слет православие ыйдывы чилай шамрага кызыкландарны негыдартыры. Тен бірге ытларақ пәлестекензем нумайланзақ бұрашы. Шавынбада шак форум малашне елана керес шаныш бұр. Чуваш енгіларым вали Алексей Енекин, Наталья Егорова, Семен Антонов.